mana 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 we. Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Uyu ni undi munsi udasanzwe Imana yaduhaye wo kunezerwa no guhimbagwa. Haleluya. Dawudi yaravuze ngo uyu ni umunsi uhoraho yandemeye umunezero no guhimbagwa. Zaburi 136 130 kavuga ngo 5 ngo nditeze uhoraho umutima wanje uramwiteze kandi ijambo ryiwe niryo nisigiye. Witege kugira neza kw'imwami kuri uyu munsi. Reka nkubwire ijambo rigufi rivuga ngo usa naho uteba. Usa naho uteba. Reka nkwifurije gutebana n'Imana. Kuko ni watebana n'Imana uzosa nayo. Ni wateba mu ijambo uzosa naryo. Ni wateba mu masengesho usa naho uteba. Ndakwifurije gutebana n'Umwami mu buzima bwawe. Igitabo cyo kuvayo 32:29 haravuga ngo Mose amanuka mu musozi Sinayi afise mu minwe bya bitatu byombi biriko bishinga ntahe, kandi aho yamanuka mu musozi tiyarazi yuko mu maso he haca ibibatsi kubwo bahora bakebukana. Amen. Mose yagiye kubonana na Yesu n'Imana ku musozi amara y'imisi 40. Haleluya. Amanutse umusozi mu maso ngo harabaragiranaga harakayangana hari guzu ubwiza bw'Imana budasanzwe. Bene ndata abantu batebaranye na Yesu, abantu batindana n'Imana, ikintu kibaranga n'ubwiza bw'Imana. Babuzuye ubwiza budasanzwe bw'Imana. Ndakwifurije gutebana n'Imana. Nimba uri umukozi w'Imana unyukurugana numviriza, ukaba uri umuririmbyi, ukaba uzi uhagarara imbere y'amateraniro y'abizera, urakeneye umwanya wawe n'Imana kugira ngo Imana ikuzuze ubwiza bwayo. Urakeneye ubwiza bw'Imana. Haleluya. Amanuka ku musozi ntiyarazi yuko mu maso hiwe ariko arakibibatsi kubwo bahora bakebukana. Aroni n'Abisirayeli bose babonye Mose basanga mu maso hiwe hakibibatsi batinya kumwegera kubera iki? Ubwiza bw'Imana. Hepfo aravuga ngo Mose yarushaka gufata igitambara agashyira mu maso kugira ngo kubera abantu yari yuzuye ubwiza butangaje bw'Imana. Yari yuzuye ubwiza bakamubwira ngo shira itambara mu maso kugira ngo tubone kuvugana nawe. Ndakwifurije ubwiza bw'Imana. Usa naho uteba. Ndakwifurije gutebana n'Umwami. Ndakwifurije gutebana n'Umwami. Igihe cyose uhagaze imbere y'abateraniye abizera, ndakwifurije ubwiza bw'Imana. Ndakwifurije ubwiza bw'Imana. Igitabo cy'Abakorinto ba mbere 6:17 havuga ijambo ryiza. Haravuga ngo ariko uwimatanije n'Umwami wacu ababaye imwe nawe. Uwimatanije. Ndakwifurije kwimatanya n'Umwami. Haleluya. Uwimatanije n'Umwami wacu ababaye imwe nawe. Haleluya. Uwabaye yatashe ku Mwami ababaye imwe nawe. Ndakwifurije kuba yatashe ku Mwami. Ndakwifurije ko ubuzima bwawe butindana n'Umwami wawe. Ubake buno bushuti n'Imana. Haleluya. Haleluya. Kugira ngo Imana yacu kuzuza ubwiza bwayo igusige. Uwimatanije n'Umwami wacu ababaye abacitse imwe nawe. Igice cya 17 Zaburi 3 aravuga ngo wagerageje umutima wanje, wangendeye mu ijoro, waransuzumye ntiwambonamo imigabo mibi, akanwa kanje tigacumura. Dawudi yabwiye Imana ngo Mwami we uzongendere mu ijoro undabe. Ngo Mwami amugendeye wasanga Dawudi arakiranuka Imana. Dawudi yarafashe ubuzima bwe abumatanya n'Umwami. Haleluya. Haleluya. Ndakwifurije aho uteba hasa nawe. Reka mbabwire bavandimwe, Imana yabwiye Samweli, yamubwira ngo Samweli, Dawudi namukuyeho ubwami, genda uje kwa Yesayi i Betelehemu. Hariho umusore nabonye mu bahungu ba Yesayi ari ubimikisha bavuta umusigire ku umwami wa Isirayeli. Umwami Samweli arabwira umwami, Samweli abwira Imana, Sawuli namenya ko nagiye bizomera gute. Twari inyana y'ishashi ugenda uje gutanga ikimazi, wabwire ko waje gutamba ikimazi nta kibazo. Numara uhamagara umugabo witwa Yesayi, hari umuhungu w'umwami. Imana ntiyavuga izina. Imana ntiyabwigeze ivuga izina. Samweli abwira Yesayi ngo muri abahungu hari umwami. Yesayi ngo atekereza umuhungu we w'imfura witwa Eliyabu.
ngo yari mwiza, yari muremure, yari afite amaso manini, ngo yari akwije ibigaragara, ngo yari abikwije, ngo atambutse Samweli ngo ribaza ngo umwami nuriye, ngo Imana iramubwira ngo uriya Eliyabu simuzi, suriye, bazana Shemu, suriye, kugeza ngo bageze ku bahungu 7 ba Isayi w'i Betelehemu. Samweli aravuga ngo nta wundi aravuga ngo dufite agahungu gatoya kaza karagira intama niyo kari iyo ngiyo, sinzi ko ako kodi ko umwami Samweli aravuga mugahamagare turebe. Kagishika kari hafi, Samweli ngo Imana iramubwira ngo haguruka, ngo umwami wa Isirayeli yashitse, ngo amusiga amavuta, bakuru be nase bose bamukikije. Bakundwa mureke mbabwire, Dawudi yari yarubatse ubucuti bwimbitse n'Imana, aho bene wabo nase na nyina batari bazi. Iyo yakeza yirirwa mu ntama, ngo yakeza yirirwa himbaza umwami, ariyo mazaburi menshi yandikiye iyo mu ishamba, ariko arahimbaza umwami wacu. Ndakwifurije kuba ku busabane bwawe n'Imana. Yarabwiye Imana ngo uzoze umwendere mu ijoro ryamye Imana, ngo Imana yaraje ngo isanga Dawudi asinziriye, wakiranuka Imana. Kubera iki? Yari yaratindanye n'Imana, aba umwami imbere y'abakuru be bose babiraba. Kubera iki? Yari yarubase ubushuti bwiwe n'Imana. Ndakwifurije kuba ku bushuti bwawe n'Imana. Amen. Ndakwifuza kuba ku bushuti bwawe n'Imana. Uhora basuzume ugerageze sasa umushaha wanje Imana n'umutima wanje. Ibyakozwe n'intumwa 4:13. Babonye gushira amanga kwa Petero na Yohana, kandi babona ko batigishijwe atari abanyabwenge, baratangara maze bamenya ko babanaga na Yesu. Haleluya. Bitegereze Petero na Yohana, aba bantu ayo majambo bariko baravuga, aba bantu ko tusanzwe tubazi bari abantu biyo mu misozi batize ni gute ngo ariko bamenye bakuru ko babanaga na Yesu. Hariho ingendo, imvugo, ubuzima bw'abantu batindana na Yesu. Haleluya. Ndakwifurije gutindana na Yesu. Ndakwifurije gutindana na Yesu. Dusubire mu muri murongo 14:13 byakozwe n'intumwa. Babonye gushira amanga kwa Petero na Yohana, kandi babona ko batigishijwe atari abanyabwenge, baratangara maze baramenya ko babanaga na Yesu. Bamenye makuru ngo babanaga nande, babanaga na Yesu. Ndakwifurije kubana na Yesu. Ndakwifurije gutindana na Yesu. Ndakwifurije ko ubuzima bwawe ugendana na Yesu. Aho uteba niho usanaho. Petero na Yohana bari baratindanye na Yesu. Bari baratindanye na Yesu. Haleluya. Abafarisayo babitegereje baravuga aba bantu ni gute ngo bamenye amakuru ko babanaga na Yesu. Ndakwifurije gutindana na Yesu. Ubuzima bwawe bwose utindane na Yesu. Haleluya. Haleluya. Ndakwifurije gutindana na Yesu. Ubuzima bwawe butindana na Yesu. Aho uteba niho musa. Niba teba mu ijambo uzasana ijambo, niba teba no mu masengesho uzasana amasengesho, niba teba uko ku bushuti bwawe n'Imana uzasana Yesu. Yavuze ngo wimatanije n'umwami wacu acika impeme imwe nawe, uwimatanije n'umwami acika impeme imwe nawe. Ndakwifurije kuri uyu munsi, haleluya, wimatanye n'umwami. Mose yamanutse ku musozi, bene wabo bakazabura aho bareba ngo kubera ubwiza bw'Imana bwari kuri we. Urifuza kuri Imana neza, tindana na Yesu. Ntukigere usoma Bibiliya ari ukugiye kwigisha, ntukigere usenga ari ukugiye guhagarara imbere y'abantu. Senga, gusenga b'ubuzima bwawe bwa misi yose. Gutindana na Yesu b'ubuzima bwawe bwa misi yose. Haleluya. Watebanye na Yesu asa nawe, avuga nkawe, agenda nkawe, ubuzima bwe arabuhindura. Yesu aguhezagire. Turagukunda Yesu, turakeneye ubuzima bwo gutebana nawe. Ngo babonye Petero na Yohana ngo bamenye ko batigishijwe n'abanyabwenge, ariko ngo bamenye ko babanaga na Yesu. Glory to Jesus. Hallelujah. Bamenye ko babanaga na Yesu. Bamenye ko babanaga na Yesu. Turakeneye ubuzima bwo kubana nawe. Turakeneye ubuzima bwo kubana nawe, Mana. Mose yamanutse umusozi ngo akayangana mu maso yiwe huzuye ubwiza bw'Imana. Glory to Jesus. Hallelujah. Mwami, turakeneye ubwiza bwawe, ubwiza bwawe, ubwiza bwawe. Nudushoboze gutindana nawe. Dusa naho duteba. Turakeneye gutebana nawe. Turakeneye gutebana nawe. Dawudi yaravuze ngo ariko nje kukwegera nizo zambere amahirwe. Urakoze cyane Mwami. Icubara kibicaho mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen. Yesu abahezagira bakundwa. Mana, mana.